hakundi ndibaza kweri ko hari abantu bava kuri ino si badusigiye umuco mu mitima yacu. ariko uko biri kose naho itara ryabo ryazimuka urukundo rwabo ntiruzigera ruhera. Sawa. Mumbabarire. Nje hajya mbona uri kuriyumvira cyane. Cyangwa reka nze ndakuramutse. Murakoze. Kazana nakenda kubwiriza igihe. Mama, amahoro none? Ego n'amahoro. Nabonye irishugwe. Inyibutsa ibintu byinshi. Ishugwe. Ego, ariko amashugwe menshi arasa. Uri umusore yasigiye ibintu byinshi mu buzima bwanjye ntashaka kwibagira, ariko ndumva ari ibintu byinshi ahari taramenya kuri we. Mama, umusore uri kuravuga n'uwonzi bo bari bamwe ko nimba ari bamwe ubu umuzi? Ndagusobanurira. Mbere amakenga. Ntugira amakenga. Uyu mama hari byinshi ashobora kubaza, ngomba kumukurikira kugira ngo nmenye ivyo ari byo. Karibu kote wisanzure abantu muhira bakitse cyane. Hama nefise ubutumwa. Ubutumwa? Yego iwanje cyane ndamaranye igihe mvana uko. Yego kumubwira ikibazo nyene biranteye ubwoba n'ihungabana. Kumubwira ikibazo aho ubwira ikibazo ko utuma utaguhaye. hari ukuri nagiye kukunyegeza. Niba ushobora gusoma buno butumwa uzomenya impamvu ntashoboye kukubwira byose mbere y'umutima wawe wahagarara.
warugeze kureka umukobwa mwiza nta kibazo amahoro sinzi nkunda abo bana babaye ubundi umwana w'umuntu yaremewe kwa amaryohero gusa hari igihe bicamo ariko nta kibazo hama mwakoze kutuma sawa hama karibu undi munsi possível. Ibintu kuzurangirira hano kuko ntibisobanutse hari ibintu byinshi byihishije mu buzima bwiwe ntibishobora kurangirira izuba rirongera kurasa itara ryazimye. Ko nina ninde
ushaka kumenya ukuri kwa WIZZO ugomba kunyizera. ntabwo WIZZO yapfuye nk'uko ubyibaza. Ой, я